Nkuko bisanzwe ni Boss Martin kuri cyane TV tukaba tugiye kubagezaho sport updates z'uyu munsi kwa 28 z'ukwa 2022 tugiye kubabwira kuri match iri kuba Police FC na Rwamagana City. Umukino ukaba ukomeje nubwo rero Police FC yatangiye imikino nabi ariko ikabiri kugenda ibizaho sayo makuru gusa uko tugiye kubabwira kuri Barca na Juve uko zamanutse zikava muri Champions League zikajya gukina Europa League aho zasanze Man United na Arsenal. Sayo makuru yonyine ahubwo turababwira uburyo fixtures zimeze uyu munsi imikino hari muri La Liga, Santander, Bundesliga ndetse na Ligue 1 mu Bufaransa. Sayo makuru yonyine hari turababwira uburyo imikino yagenze muri Europa League muri iki cyumweru. Turababwira kandi kuri Champions League uburyo amakipe nka Ajax yagiye anyagirwa 3-0, amakipe nka Napoli yabyitwayemo neza. Icyo usabwa no gukora subscribe kuri cyane TV ubundi tugakomezanya na sport updates. Uyu munsi rero match ya Police irakomeje, Police na Rwamagana City rwahanye inkoyo nubwo Police FC yatangiye nabi sezo y'umwaka muri Primus Rwanda National League ariko irimo igenda ibizamo gake dore ko uyu munsi Police yatangiye nabi ariko mu mikino imaje gukina ikaba irimo igenda ibigarukamo neza cyane. Nko muri zijurune 3 ziheruka Police irimo igenda ibikora dore ko ubu imaje kugira amanota 7 zijurune 3 zishize irimo igenda yikubita gashyi izamuka. No Rwamagana City ikabiri ku mwanya wa 15 ku rutonde aho ikurikiwe n'ikipe ya nyuma ariyo Marine ifite inota rimwe. No kuvuga ko Rwamagana City ifite amanota 3 ikurikiwe na Marine ariyo ya nyuma ifite inota rimwe. No kuvuga ko uyu mukino ikipe ya Rwamagana City yutsinze yagira amanota 6 naho ikipe ya Police FC itsinze uyu mukino ku manota 7 yabe ifite akongeraho 3 ikagira amanota 10. ubwo nuba ngo ziguye miswi Police yagira amanota 8 naho Rwamagana City ikagira amanota 4. Nuko rero bimeze nuko umukino w'uyu munsi turabona ari ishyiraniro amakipe yose yakaniye. Reka tuze kureba ifirimbi ya nyuma. Barcelona na Juve zamanutse muri Europa League zisangayo Manchester United na Arsenal. FC Barcelona yakubitiwe iwabo na Bayern Munich. Ibi byaragaragaje neza ko Sadio Mane ari mu bambere muri Afrika ubwo yabacekaga igitego hakiri kare cyane. Abenshi twashaka kureba kuba Bayern yaratakaje Lewandowski bavuga ko ari we ngenderwa wenyine bafite ko araza kugira icyo agashyingura cumu cyangwa se kubihimuraho ariko byarangiye bamusanze ikampunu bamukubitirayo ibitego 3-0. Iyi Bayern yaberetse ko yahashye neza cyane koko kuba baratakaje Lewandowski bakazana Sadio Mane uherutse no gutwara igikombe cy'umukinnyi mwiza muri Afrika. Yaberetse ko yahashye neza dore ko Sadio Mane yanayiboneye igitego hakiri kare. Lewandowski rero yagerageje gushaka imipira, yagerageje gushota ariko birangira yanze, birangira abuze igitego na kimwe dore ko 3 byatsinzwe na Bayern cyangwa 3 Bayern yatsinze FC Barcelona. Harimo igitego cyaje kare cyane cya Sadio Mane, hakabamo na imipira yose yavemo ibitego ikaba yatanzwe n'umukinnyi Serge Gnabry. No kuvuga rero ko uyu munsi uyu mukino wa Champions League wahuzaga Barca na Bayern bagaragaje neza ko Bayern Munich yari ikipe iri hejuru imeze neza cyane muri iyi minsi naho Barca ikiri kwishakisha ikiri mu bihe bibi. No kuvuga rero ko kuba Bayern yaratakaje Lewandowski ntago byaciye igikuba cyangwa se ntacyo byahinduye cyane kuba Bayern Munich akiri ikipe y'ubukombe, ikipe itsinda. Nuko kandi Juve nayo yaje muri Europa League, nayo yamanutse muri Europa League nyuma yo gukubitwa cyane aho muri groupe H yari irimo harimo ikipe ya PSG ifite ba basore 3 muzi bakomeye cyane ndetse n'ikipe ya Benfica nayo nizo zabashije kwikamata rero nizo zabashije kuzamuka n'amanota 11 kuri buri imwe. Ariko PSG iza kugira imyitwarire myiza cyangwa se iza kugira ibitego byinshi ugereranyije n'iyi Benfica. Iza gukina neza ikaba ariyo iyo urutonde ku mwanya wa kabiri rero hari Benfica
nayo ifite amanota 11 dore ko Juve yo yasigaye ifite amanota 3 byatumye imanuka muri Europa League aho inganya n'ikipe bita Maccabi Haifa iri ku mwanya nyuma nubwo nayo ifite amanota 3 yo ikaba yaratashye. Abo rero Barca FC Barcelona yareremwe muri groupe C aho Bayern Munich yabahondaguye ari yoboye urutonde n'amanota 15, Inter igakurikiraho n'amanota 10. Barca yo iracyafite 4 bivuze ko ntacyo bakora cyabageza mu matsinda, icyo cyabageza muri kimwe cya kane. Icyo bakora gikomeye no kumanuka bakajya kureba ko barwana no gutwara Europa League, nayo itaboroheye kuko irimo benshi bakomeye, irimo ba Cristiano Ronaldo, irimo Manu yose. Cristiano Ronaldo akaba yagarutse neza cyane muri forume, ikaba rero Victoria Plzen ya kane muri groupe C yatashye amasa n'amanota 0 dore ko yari yagiye mu itsinda ry'urupfu, mu itsinda ry'ibikonyuzi. Yananiwe rero kugeraho imenera, yananiwe no kugira nimwe yitsindira. Victoria Plzen rero igumana amanota 0. Paris yarakomeje muri iki cyumweru aho Arsenal yakubiswe 2-0 na PSV Eindhoven. Nuko rero results za Europa League zagenze muri groupe A. FC Zurich yifatiye iyo bita Bodo Glimt ikubita ibitego 2-1, nuko kandi PSV Eindhoven yakubise Arsenal ibitego 2-0. Muri groupe E B AEK Ramarika yagamnije na Dynamo Kiev ibitego 3-3. Fenerbahce nayo inganya na Rennes 3-3. Muri groupe C Ludogorets Razgrad yakubiswe na Real Betis ibitego 1-0, nuko kandi HJK Helsinki yatsinzwe na Roma ibitego 2-1. Muri groupe D Marimo FF yakubiswe niyo bita Inio Saint Gilloise ibitego 2-0, nuko kandi Inio Berlin yakubise SC Braga igitego 1-0. Nuko kandi muri groupe E Manchester United ya Cristiano Ronaldo yifatiye Sheriff murayizi cyane, yigeze gufata Real Madrid irayikubita. Rero Manchester United yakubise ibitego 3-0. Omonia Nicosia nayo ikubitwa na Real Sociedad ibitego 2-0. Abantu benshi bari biteze kureba umukino wa Man U na Sheriff. Manchester United rero yatsinze Sheriff ibitego 3-0 aho kizigenza Cristiano Ronaldo yatsinzemo igitego ku munota wa 81 maze aserebura yifata nk'akana keza kugira ngo agaragarize abafana ba Manchester United ko yaciye bugufi, ko yongeye kuba umwana mwiza. Byatumye yongera kugarukaho n'ibinyamakuru byinshi biramwandika bavuga byinshi kuri Cristiano Ronaldo n'imyitwarire muri iyi minsi, dore ko abantu ibinyamakuru bimwe byari bitangiye kujya bimuvuga nabi, dore ko benshi baba bari kuvuga ibiganiro bitari byiza, ariko bakemeza yuko ibiganiro yagiranye n'umutoza we Erik ten Hag hari akamaro biri kugira. Nuko rero uyu mukino wagenze ibitego 3 harimo icya Diego Dalot wagitsinze ku munota wa 44 ndetse n'icya Marcus Rashford wagitsinze ku munota wa 35 maze birangira ikipe ya Manchester United yihariye umukino ikubita kagakipe ibitego 3-0. Nuko kandi muri groupe F muri Europa League Lazio yakubise iyo bita FC Midtjylland ibitego 2-1, nuko Sturm Graz ikubita Feyenoord igitego 1-0. Muri groupe G Freiburg yanganyije na Olympiacos igitego 1-1, nuko kandi Nantes yakubise Karabag ibitego 2-1. Groupe H Ferencvaros na Monaco byagwemiswe igitego 1-1, nuko kandi Crvena Zvezda yatsinze iyo bita Trabzonspor ibitego 2-1. Champions League nayo yarakomeje muri iki cyumweru, dore ko imikino yagenze. Muri groupe A Ajax Amsterdam yari yakubitanye na Liverpool kwa 26 z'ukwa 10/2020 maze Salah igitego cya mbere agishyiramo ku munota wa 42, Darwin Nunez ku munota wa 49 na Harvey Elliott bakubita Ajax bitatu byose ku busa iwabo mu rugo. Napoli ibitego 3 ibikubita Rangers, nayo igitego cya mbere cyatsinzwe
na Simeone ari we watsinze n'icya kabiri ku munota wa 11 n'uwa 16 nuko kandi Ostigard yatsinze ku munota wa 80 nuko groupe A ihagaze irya iyobowe na Napoli n'amanota 15, Liverpool amanota 12, Ajax Amsterdam amanota 3 naho Rangers igira amanota 0 nuko kandi muri Champions League groupe B Club Brugge yakubiswe na FC Porto ibitego 4-0, Atletico igwamiswe 2-2 hamwe na Bayern Leverkusen. Urutonde ruhagaze gutya: Club Brugge ni ya mbere n'amanota 10, Porto ni ya kabiri n'amanota 9, Atletico Madrid ni ya gatatu n'amanota 5 naho Bayern Leverkusen ikaba iyanyuma n'amanota 4. Ibitego bibiri bya Atletico byashizwemo na Carrasco ndetse na Rodrigo de Paulo, naho ibitego ku munota 50 dore ko bishyuraga igitego Bayern Leverkusen yari yabatsinze kare cya Moussa Diaby ku munota wa 9 ndetse n'icya Hudson Odoi ku munota wa 29. Umukino uza kurangira gutyo. Urutonde uyu munsi ruhagaze gutya: Club Brugge ni ya mbere n'amanota 10, Porto ni ya kabiri, FC Porto n'amanota 9, Atletico Madrid ni ya gatatu n'amanota 5 naho Bayern Leverkusen ikaza kuba iyanyuma n'amanota 4. Groupe C muri Champions League naho imikino yarakomeje. Inter inyagiriwe bita Victoria Plzen ibitego 4-0, igitego cyashyizwemo na Mkhitaryan. Eden Dzeko yashyizemo ibitego 2 ndetse na muzehe wa kazi Romelu Lukaku. Urutonde ruhagaze gutya muri groupe C: Bayern Munich ni ya mbere n'amanota 15, Inter Milan ni ya kabiri n'amanota 10, Barcelona yanakubiswe cyane ibitego 3-0 ni ya gatatu n'amanota 4 abiri imanukira muri Europa League, naho Victoria Plzen ni ya kane n'amanota 0. Tugakomeza no muri groupe D aho Eintracht Frankfurt yahuye na Marseille, maze Eintracht Frankfurt ikubita Marseille ibitego 2-1, nuko Tottenham na Sporting nabyo bigwamiswe igitego 1-1 dore ko igitego cya Tottenham cyatsinzwe na Bentancur ku munota wa 80, igitego bari bashizwemo na Marcus Edward ku munota wa 22. Urutonde ruhagaze gutya muri groupe D: Tottenham ni ya mbere n'amanota 8, Sporting ni ya kabiri n'amanota 7, Frankfurt ni ya gatatu n'amanota 7 naho Marseille ni ya kane n'amanota 6. Urutonde ntago birasubirwaho neza, ntago birakemuka neza dore ko aya makipe yose uko ari 4 agigaragaza ko iyagira amahirwe ari yazamuka, dore ko abiri anganya amanota ndetse ya mbere ikabirusha iyanyuma amanota 2. Ntitwabura kuvuga ko Ajax Amsterdam nayo yamanutse muri Europa League kuko amanota 3 ifite ntaho yayigeza, ikaba igiye guhurirayo na Barca ndetse na Juve. Andi magroupe muri Champions League: groupe E Chelsea iracyayoboye n'amanota 10, Milan ikaba ari ya kabiri n'amanota 7, Salzburg amanota 6 iri ku mwanya wa 3 naho Dinamo ikaba iri ku mwanya wa 4 n'amanota 4. Aho ni muri groupe E. Muri groupe F Real Madrid irayoboye n'amanota 10, Red Leipzig irayoboye ni ya kabiri n'amanota 9, Shakhtar Donetsk ifite amanota 6 naho Celtic ikagira amanota 2. Groupe G Man City irayoboye n'amanota 11, Dortmund ni ya kabiri n'amanota 8, Sevilla ifite amanota 5, Copenhagen ifitemo 2. Nuko kandi muri groupe H PSG iyoboye n'amanota 11 yo na Benfica, nuko Juve ikaba iya gatatu n'amanota 3 na Maccabi Haifa binganya amanota. Muri Premier League nta mikino ihari uyu munsi, ahubwo La Liga yo bita Mallorca iraza gukina na Espanyol. Nuko kandi muri Bundesliga Werder Bremen iraza guhura na Hertha Berlin. Muri Ligue 1 Rennes iraza guhura na Toulouse. Imikino nuko imeze muri shampiyona mukunda hanze i Burayi muri bene. Amakuru yacu nakagaruka, icyo usabwa no gukora subscribe kuri cyane TV, ubundi ukajya uyakurikirana inkuru zacu zikaza zikugeraho uri uwa mbere mu ba mbere. Bye tuhure ejo tuvugana sports updates zaba zigezeho ejo kwa 29 z'ukwa 10 2022. Mwari muri kumwe na Boas Martin.